anaitwa Murang'a, na kwa familia yao watatu ndio deaf na wote ni bodaboda riders. Enye ka deaf huwa napitia. Moja ni mtu kaa tuseme normal akikuja. Huwa kwanza kitu ya kwanza anaangalia usafi. Anamwitisha pesa kwanza, kitambo amuendeshe. Juu maybe saa zingine wana take advantage yake juu asikii, anamnyang'anya. Kuma mwaka wa 2000 niguo agitemuka kung'araria market. Na kuma mwaka ucio niguo twaigiriro nake muno gitaka tawa kwa muno. Ndaimona tawa wa family yao tafato ne muno hindi ari mutongoria. Ndio kidifiti kwaria nao muno. Tonda isara kwa twasa na brother yake wetara nake muno. Niho njogete menyete kwaria nake ndu amathina. Menya kwaria mundu ndu amathina mara mateitha. Hota tugiana nake tona nduaga anduthi na into cia gura anduthi ri tugiana no ndamuteithia utura anduthi ayo nduthi he thina kamuteithia thina urahiana tonda akimenya thina thina niyo karugamia hauga migua kamenya thina akini uriku niho nyugete nyingite experience ya kwaria nake oguo kahora mwende hena kasoma mundu haraihu nake ri ahuthiraga video call tawa kahingura datas agira kule WhatsApp kana imo ri aigura mukaria direct face to face kila makaria na ciiko na kasoma renda aiko mundu haraihu na kwa mundu tamenya ni macio anagera mutejo ucio ungi niba yake tukaria nake ga interpret uria maida kwaria eta mundu ya hakuhi uguo muka connect no yu akarihia mukamutari kurenda guthi tondu andu amea makua nake ri ni mamenyanire miaka mena ng'ara tondu no acirio guku kono maigiraniru othe utukuni akuaga sana makua gutuko na gutuko haha ri tonya tawa ri hani hakao na sindi ndakoe wika muno ukumathikuma kuari mundu amenyerie ni customer cio tukumenya nguang'ania na ng'ania ko ni akwetereire matha maria makuaga ndimuheaga wira wa kugira nyama andehere cia mitura iyo weru na mara saa kukua kunanyesha inakuanga ngumu kuangalia kana mtu wa kumdirect sana uombe usaidizi kutoka kwa passenger mwenye amembeba ndo amsaidie kuangalia hizi side mirrors, lakini you find it difficult kako peke yake. We kuma ya guri nduthi kiambiri ya kuwa na nduthi ni umagia na thirikari to abira thirikari ya rugameka murugamia ya muri license kana indo cia barabara ame ndari amutaga kandi ya depth gusema mariruga maragia ni maiguithanagia makamuho no ya maithe mamenyanite ri riu ni mamenyeria na mamuona ta mamui mamwiraga athii oko ni reflector ciao ciandikwo ni def na haha thutha na helmet ni ciao tondu tariu ni ndi ndereba ndwarithagia ngari na ngari riria ndi bara ni hota kunuti ngari ya mundu wina wathe tondu ikoragwo icoretwo kahuiru cia haha thutha nigetha onawe barabara mundu ngi akahota kumurika organize na ihenya no kamumenya onawe barabara onawe ndereba wina ngari ukiona mundu ucio reflector ni uramuthoma na thutha ukamenya mundu ona ingimuhurira huni ndangeigua mundu ona ingikinya emergency ndangeigua ngari ni yakurura akahota kumukura ne haraya ona hina ndogi mera kwa nduthi aganuka na kitaro akuwera na story nyingi ona kwa mere to mo customer tondu akuwera na maundu maingi ndareka accident tutaiguo na imwe ndareka mistake ine tutu ni twana ndituna ringi baba ni anyitirwo ni murimu wa sukari 205 ni akoretwo akigwa akerigwo akaremwo ni gukira ringi ona riria ndamuona tiga ndona mwanake uyu ni wa sister yakwa ndamaka rimwe tondu ri ngwiciragia ni gwitirwo ndetirwo ringi ni kugwa guire aringika tondu ringi ndina kuu cia barua ni njitagwo ndiathire cukuru no ngai no ciama cia ngai tondu ona ngioka guku ni ndioi riu twaikarania nake uguo twathire uguo kahora tumenyanite tukimenyerana riu ona ndi ndamenyire biu nginya gutiri undu anginjira ndigwo nake gutiri undu ingimwira arigwo. We ena brother inya atomatiaragia umuno tu mwanake na haha eka mwana Murang'a na ku Murang'a no mweri acwagira thika kuria kiganjo ciniaragia ena sister igire ni ahiku no aciniaga memaragia kiambiri na thina mwingi muno tondu ndahota gutariria no kwenda kahinda gaka ri mathi mamenyanite kasoma ku asomari amwira njira makugera athia kimhutagia kimuna direction ya kugera kimukatana direction no makinya hama kinya ri akamuyaruga sometimes nya koduthine sadu thina thia wethe na ukumia ko ina thia wira miako kuri aria mama wala start tondu kora mundu ngi urahena wira ri na kumetha ndaigua simia ina cioko ciake no kugi omara start kana kamuhe wira ni atari atirire hindi ya ithina barabara ri ndakoni ndo cia barabara ici ndakoragwo no magatoka na thirikari ri fati kufuata iseri icio ri ni mutira kari na disabled na moni ni hata ku identify uria hiana mamiona makaigana kana uria hiana makamutikiria thina be na wira wake
koguo ni muteithia agithii bara-ini agithii na agacoka ni ahetwo wendaga muteithia koguo no ahoe angiona mundu wa mwiri mwega ahote kumuteithia na license ni undu wa kuria agithii kurahiu atahota kwenda sari kana mwino no akene muno no ahote guthira mbere na muturire wake o muthenya.